mengcedara dan roh bertajaga adat hukum kanun asal terus sipadan besi tak ingon apui angin tanah asai di mopet inasi hai rakan hai wari mandung kurang lam nang ronyo tanya udah mengcedara dan roh bertajaga. Iya, aku tahu. Ki pergi ke mana nanti? Ke UGM apa ke Kumbaru? Belum tahu juga nih. Biasanya keluarga aku makan-makan di Kumbaru. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Nanti kalau Ki pergi sendiri, call aku ya. Oke, gampang tuh. Nanti Ki jemput aku ya. Oke. Seharusnya kan emang itu ya, berdoa tolak bala. Iya, gimana kalau kita gabung mereka? Enggak, malu. Mau main kalian di sini? Main sama kami yuk. Apa boleh? Boleh lah. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, marilah kita melaknai hari Rabu Akhir di bulan Safar dengan bermunajat kepada Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim